ang kaanyag sa babae malimbungon ug dili mulungtad. Okay, ang kagwapo ug kagwapa sa usa ka tawo dili siya mulungtad, walay forever madugta ra. Ang gusto ipaabot ni Solomon Igsoon nga dili na to himuong top priority ang hitsura. Tanawa na hitabo karon, no? Daghan kaayo rong mga nabungkag broken relationship kay nagsali kay gwapa, sexy. Nagbase sila sa itsura. Gwapa, sexy, gwapo. Mundo kay ambungan, no? Nindot kay tag breeding ani, no? Apam, no? Pariner, ano, insect. Grabe. Pero mao na mga igsoon ingon si Solomon mga igsoon nga ang kaanyag, no, sa babae ni or ang kagwapo sa lalaki, no? Malimbungon og dili mulungtad, no? Sa unsa pa ng hitsura mga igsoon madugta ra tanan, no? Now, ang nindot kay so next line is mao ni apan dalaygon ang babaeng nagtahod og may kahadlok sa Ginoo. Ang importante rin mga kaning natay naay kahadlok, no, nagtahod sa Ginoo or nahadlok, naay kahadlok sa Ginoo. Ngano man ngani mo gani siya mga igsoon. Yes, naamoy relationship kintahay unya. Gwapo kay siya, gwapa kayo, nindot kay sexy, proud kay kung mag-uban man ni, di jud ko maawawan sa akong mga higala ni. Musod migmall, mag-holding hands, di jud mi maawawan kay kuyaw kayog dating, grabe six appeal, nindot kayog appearance, no? Proud kay ta usay sa itsura, da pangutana maone. Kumusta yang relasyon sa Ginoo? Na ba siya kahadlok sa Ginoo kay sultian ko kay igsoon? Kana imong karelasyon karon orang imong uyabon puhon ba? Wa gal na kahadlok sa Ginoo, muabot ang panahon mga igsoon. Nay posibilidad nga ilisan kana, nay posibilidad mga igsoon nga mosulod ang gitawag og third party, ang pagpakabit-kabit, adultery, kung mao na imong mapaday. Nga naman, nganong nakaingon ka pastor ning salig ko, yes ning salig kaniya. Pero kung wa na siya kadlok sa Ginoo, magsugod man na sa Ginoo. Kung wa siya kadlok sa Ginoo, wa siya hingpit nga relasyon sa Ginoo. Ginoo naglina di siya mahadlok samot na nimo nga tawo ka. No? Mao nang sa kaminyoon igsoon sa relationship kinahanglan nga inyuhang usisahon og maayo. Inyuhang i-check ang background, no? Ayo dali-dali og sugot og ikaw lalaki ayo dali-dali panguyab kay gwapa type nimo mao gini buutan. Pero lahi man ang naay kahadlok sa Ginoo. Ngano man pastor, kay ang tao na imong uyab, imong karelasyon kung nanay kahadlok sa Ginoo, bisag dili pakakita niya igsoon, dili gina siya manitsit managhoy sa ubang chicks or ubang mga gwapo. Dili na siya mutagad, i-ignore na niya ng mga opa reha, nga naman, naman siya kadlok sa Ginoo. Mao ni giingon ni Solomon, importante atong pilion ang naay kadlok sa Ginoo. Importante atong pilion kanang naay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Kay kung ang imong uyab igsoon, imong karelasyon, imong mabana pohon, nanay kadlok sa Ginoo, mamura na siya si Jose. Unsa na si Jose, pastor, si Joseph ba sa Egypt, no? Siya diyang gitintal siya sa asawa ni Potiphar nga makigilawas sila rando. Kada adlaw gitintal siya, pero nganong wala siya ming yes sa offer. Nganong wala siya matintal sa sexy o gwapang asawa ni Potiphar. Nga naman, in the first place, kay nasa kadlok si Ginoo. Bisag wa siya kit-in ni Potiphar, naay nakakita niya Ginoo. Mao nang gipromote ni Solomon. Ayaw mo pagmater sa itsura. Yes, gwapo, gwapa siya. Mistiso siya, pariner, unsa man di igsoon, chinita, hapon ni ganahan ko ni. Yes, ganahan ka na, way problema na. Ang pangutana, hangtod na mo sustain ka na yung relationship. Kaya ang relasyon nga dunay hapsay o kalinaw kanunay, mo sustain siya kana nang naay kahadlok sa Ginoo. Abi mo igsoon uso kay rong kabit-kabit, adultery, third party. Kinausuhan kayo ron. O kung imong ma-partner, imong uyab ka relasyon na doon na kadlok sa Ginoo, di na basta-basta matintal in the first place kay nanay kadlok sa Ginoo. So kung naana say kadlok sa Ginoo, bisan man trabaho kag layo, siman baka or naka sa abroad, OFW mga igsoon, layo baka og gijutihan mga igsoon, imong banara usa sa bahay pirmi, imong asawa ra usa sa bahay pirmi, dili na basta-basta mga igsoon matintal og laing gwapo nga lalaki or gwapa nga babae. Ngano man, in the first place naa siya kadlok sa Ginoo. Kung ang tao na kadlok sa Ginoo, mahadlok sa na siya mo pasakit nimo. Mao na mga igsoon, again ako mong gipinumduman. Labi na ka ng mga batan-on di nga ganahan mo magminyo. Nanamoy natigom siguruha. Kung kanang imong gihunatan karon, anang imong giplanuhan ba nga maunay makauban nimo hangtod sa walay katapusan, siguruha igsoon mao ni. Aklaruha, i-check gyud ug maayo yang background. Naa ba na siya tinud-an na yung relasyon sa Ginoo? Naa ba na siya gitawag og kahadlok sa Ginoo, tinuod nga kahadlok sa Ginoo? Kay kung wa nay kahadlok sa Ginoo, bisag unsa pa nakagwapo gwapa igsoon,
Bisag unsa pa niya ka caring nimo karon ra na. Bisag unsa pa na siya ka loving nimo karon ra na. Pero tungod kay wa na siya kahadlok sa Ginoo, nay dakong posibilidad nga ilisan ka na pohon. Nay dakong posibilidad nga i-betray ka na, mangita naglain, no? Posible na nga mupatol na nga naman. Wa may kahadlok sa Ginoo. Pero kung naa na siya kadlok sa Ginoo, igsoon kana imong hinigugma, kana imong giplanuhan, kana imong karelasyon, kanang imong higugmaon pa kung nanay kadlok sa Ginoo. Di siya basta-basta mag-enjoy sa kalami sa sala kay iyang hunahuna-unog una ang kasakit ug kapait sa consequence. Maunay mga mindset sa mga nay kadlok sa Ginoo. Kung ako ni siyang suwayan, wa ka kita akong asawa, wa ka kita akong bana, wa ka kita akong uyab, ako ni siyang buhaton. Yes, lami ni tagsar. Yes, lami na tagsar na. Pero kung nakay kadlok sa Ginoo, muingon maga. Yes, lami siya panagsar ni. Pero di ko kaikiyas sa kasakit o kapait sa consequence. Maunay mindset sa naikadlok sa Ginoo. Munang dili na basta-basta mo si yes sa offer sa yawa. Mao na mga igsoon nga ako ning gi-promote all of the viewers right now around the world, especially mga batan-on. And of course, mga naay karelasyon karon ng fiancé nimo. Igsoon siguro ka nga kanang imong karelasyon karon naanay tinud-anay tinuuray nga kahadlok sa Ginoo. Kay kung wala na mga igsoon, wala na kahadlok sa Ginoo, di sad na mahadlok mo pasakit nimo pohon.